Nekad davno jednom na Balkanu žena je otišla da posjeti sveštenika, hodžu i popa, da ih postavi jedno interesantno pitanje na koje ona željela odgovor za sve žene. I s tim je dobila taj odgovor. Kaže ona, tu sjede pred njom sve trojica i ona kaže njima: "De vi meni recite, ako ste vi toliki učenjaci i predvodnici za Boga i to šta ti ja znam, da bi vi meni mogli objasniti odgovor na ovo pitanje, da mi date uopće odgovor?" I oni kažu: "Hajde da čujemo, dijete drago." I ona kaže: "Kako to kad žena spava sa 3 muškarca je kurva, a kad muškarac spava sa 10 žena, on je kao frajer ili faca?" I onda se oni lagano nasmijaše, pogledaše i kažu oni njoj: "Pa gledaj sad, čeri, jedna brava koju može otvoriti 3 ključa nije dobra brava, a jedan ključ koji može otvoriti 10 brava je jedan top ključ." Tako da je ona dobila odgovor na svoje pitanje i usput mogla da objasni svojim prijateljicama i da čuju svi to kako se to desilo. Eto, toliko od mene. Ljubi vas vaš Diseks.